bukomeje kuduha umwanya. Imana ibaho umugisha. Dushimira na korali yateguye igiterane kugira ngo nabe Imana ibaho umugisha. Ubundi ndashima Imana kubwirira korali yamfashije cyane, nanezerewe bikomeye. Bwana asifiwe. Imana ibaho umugisha kandi mukomereze aho ngaho. Buriya hari ikintu kiza kinezeza mu buzima, ni ukubona abandi bantu bafite imbaraga z'Imana. Bwana asifiwe. Iyo uri umunyamwuka ukabona undi munyamwuka, biza bituma urushirizaho kumva imbaraga zo kongera gushaka Imana. Rero Imana ibaho umugisha. Twishimiye n'umucuranzi, mufite umucuranzi mwiza w'umuyombe. Imana ibaho umugisha. Tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Ni ibice 12 n'umurongo waho wa 49. Haravuga ngo, naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi? Bwana asifiwe. Iri jambo nibyo natekereje ko tuza kuganira uyu munsi. Dusomye ijambo ryiza. Bwana asifiwe. Naje kujugunya umuriro mu isi, none nimba umuriro umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi? Nta kindi cyari gisigaye, kwari ukuzamuka akaja mu ijuru. Kuko ibyari bimuzanye, yarazanye umuriro, yarawujugunye wari umaze gufatwa. Imana ihabwa icubahiro. Turashima Imana kubw'ijambo twumvishe mu gitondo. Batubwiye ijambo ry'umuzuko. Turashima intsinzi ya Yesu Kristo kuba yarapfuye akazuka. Ni ukuvuga ngo kubw'ibyo umuntu utazabaho kubwe, ahubwo turiho kubw'uwo waducunguye, kandi uwo waducunguye ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Turashima Imana kuba yaremeye ikaza ikavuka mu isi, yemera guca mu mwari w'umukobwa kugira ngo natwe tuvuke mu ijuru. Bwana asifiwe sana. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ejo twakije umuriro, kuko murabizi ko ariyo teme yacu. Teme yacu ni ukuvuga ngo umuriro w'Imana uhore waka ku gicaniro urudaca, tugazime kandi tugasinzire. Ndizera ko abari bari hano ejo batahanye imbaraga z'umuriro. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe kubw'abantu bari bari hano ejo bumva ijambo ry'Imana kandi bakaba baratahanye imbaraga z'umuriro hagati muri bo. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi natekereje rero ko tuganira hejuru y'imbaraga z'Imana mu ijambo. Bwana asifiwe. Icyo Yesu yaje kujugunya ni ukuvuga ngo Bibiliya ni umuriro. Niyo mpamvu akenshi uza usanga izisoma abagabo ikareka abandi ni bakeya, uza usanga basoma Bibiliya kubera ko Bibiliya ni umuriro. Uyisoma utafite imbaraga z'Imana, uzuhanguka ukagenda ukajiriye kubera ko wayigize ibikino, ariko Bibiliya ni umuriro. Bwana asifiwe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rifite imbaraga zihindura umuntu, rikongera rikagira imbaraga zidushushanya na Kristo. Kubw'ubwo buremere ijambo ry'Imana rifite, niyo mpamvu usanga abantu benshi ribananira gusoma, nuko muri ryo harimo imbaraga. Bwana asifiwe sana. Imbaraga z'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni inkota. Natekereje ko tuganira kugira ngo twitwaze ijambo ry'Imana nk'ikota. Inkota iziba icyaye ahantu hose. Ni ukuvuga ngo nimba icyaye runo ruhande na runo rundi, uzugira gutyo ugakata, wagira gutyo ugakata, utigeze uhindukiza umupanga gutyo, wagira gutyo ugakata, wagira gutyo ugakata. Niko ijambo ry'Imana tugomba kuritwara. Bwana asifiwe sana. Hariho abakozi b'Imana nasomye batwaye ijambo ry'Imana nk'inkota kandi rirabakingira. Imana ishimwe. Nasomye inkuru za Sadraka na Meshaki na Abedenego igihe bari bagiye kubata mu itanura ry'umuriro. Bamaze gutanga itegeko ngo ntihazabaho indi mana baramya uretse ibishushanyo biremeye bonyine. Ariko barahagaze baravuga ngo naho Imana yacu itodukiza, kuko bari baragiye mu gihugu cy'ubunyage. Bwana asifiwe. Bahagarara ku mahame yabo, baravuga ngo nubwo Imana itodukiza, gusa twe duhagaze ku mahame yacu. Umukristo utagira ubuhame, amahame ya agenderaho, buriya nta bukristo bufite. Mureke tuba abakristo bahagaze ku izima, uhagarara ku kintu kumva ntaco kigukuraho habe na kimwe. Bwana asifiwe sana. Baravuze ngo Imana yacu nubwo itodukiza, ntabwo turi buramye ibishushanyo mwikoreye, ibishushanyo byiza mwakoze. Bwana asifiwe. Umwami ngo ategeka abantu barabafata, abantu bari bafite imbaraga
babata mu muriro, ariko kubera imbaraga z'ijambo bari bafite muri bo umuriro ntiwagize icyo batwara. Bwana asifiwe. Kandi muzi ko umuriro ugira imbaraga nyinshi, ntawogenda avogera umuriro ahawubona, nta n'uwakandagira habe n'ikara ngo urikandagire wumve nta kibazo. Uzi urikandagira umutima ukabwira ngo ukandagiye ikintu, ukareba ugasanga ni umuriro. Ariko kubera imbaraga z'ijambo bari bafite muri bo byatumye birabakingira. Umwami asohoka aravuga ngo ese mwatayemo abantu bangaye? Ko nagize ngo twatayemo 3, none mpandeba nkabona ari 4. Ngo kandi uwa 4 afite ishusho y'umwana w'Imana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yarabarebye agira ubwo baravuga ngo ko twatayemo abantu 3, none uwa 4 mpamubona kabona afite ishusho y'Imana. Ni gute byagenze? Biramutangaza, ariko nta kindi bari bafite, ni ijambo ry'Imana nk'ikota. Nicyo cyatumye Yesu Kristo aza, abana nabo ntibasha wa muriro ntiwabatwika. Bwana asifiwe sana. Imbaraga z'Imana mu masengesho, amasengesho niyo azazana umuriro w'Imana muri twe. Amasengesho azazana umuriro w'Imana mu itorero. Nta muririmbyi uzurimba atasenze, kuko iyo umuntu yasenze uzuhabwa amavuta, ukagira amavuta yo kuririmba kugira ngo ufashe imitima ya benshi. Ariko mu gihe utasenze nta mavuta uba ufite. Bwana asifiwe. Nimba muri korari mudasenga muzamumenya ko nta mavuta mufite. Ikizana amavuta ni ugupfukama tugasenga. Kandi amavuta umwana ataza yaha nyina, na nyina ntiyo yaha umwana, n'umubyeyi wawe ntiyo yagongo kubera ko agukunda. Amavuta umuntu arayashakisha. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Muri iki gihe abaririmbyi nibo nza kwibandaho kubera ko igiterane nica abaririmbyi bagira practice zinshi, bakarepeta. Bamwe bazarepeta 3 mu cyumweru, abandi bakarepeta 4 cyangwa se 5 bitewe n'imyanya baba bafite. Ariko ugasanga ari amarepetisiyo hatarimo amasengesho. Niba ukenera kugira amavuta, mugakenera kuririmba kugira ngo mukize imitima ya benshi, muzopfukame musenge, kuko gusenga nibyo biza bizana amavuta mu muntu. Abavuga ubutumwa benshi mubona batananiwe nuko bafite ibitagaragara bubakiyeho. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo umukirisitu ntaza yubakira ku bigaragara, ibitagaragara bitwubakiraho nibyo bitugize, nibyo bituma umuntu aba uwo ari we muri iki gihe. Bwana asifiwe. Abenshi bubakiye ku bigaragara barananiwe. Usomye muri Matayo hazavuga ngo timukamere, ngo nimusenga timukamere nk'indyarya, ngo kuko zikunda gusenga zihagaze mu masinagogi, ngo no mu mayira abantu bakunda gucamo kugira ngo babarebe. Ariko ngo weho nusenga uzinjire mu nzu kingi. Ni ukuvuga ngo bya bitagaragara nibyo bigize umukirisitu. Bwana asifiwe sana. Mureke tumanura imbaraga z'umuriro mu masengesho. Itorero ryiza ni itorero rifite abamama basenga. Muri abamama nibo baza baba bashefu ibintu byose. Ni ukuvuga ngo nimba itorero ridasa neza ntibazareba abagabo, baza bareba abamama, kuko abamama nibo bazamenya ngo inzira asa nabi, inzira imeze gutya, tugomba kuyipanga gutya. Ariko abamama mureke musenge Imana, mupfukame musenge, kuko ni musenga ubwiza bw'Imana buzamanuka mu itorero. Bwana asifiwe sana. Imbaraga z'umuriro nta kindi kizizana, ni ugusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Nidusoma ijambo ry'Imana tugasenga, tugasana ibicaniro byacu mu masengesho, Imana izatwumva. Igihe cya Samweli ijambo ry'Imana ntiryavugwaga, ariko muri we yari afite itabaza kandi bimeze gutyo. Ni ukuvuga ngo iyo twasenze itabaza ryacu tiriza rizima. Ntibisaba ko tugomba gusenga mu muco, ahubwo tugomba gusenga amasengesho yacu akazana umuco mw'isi, kuko isi icuza umwijima. Bwana asifiwe. Ariko iyo twasenze isi zibonekera umuco ukamurika hano mu isi kubera amasengesho. Ni ukuvuga ngo itara ntiriza rikenera ahantu hari umuco. Iyo wakije itara ahantu hari umuco ubona bitanameze neza kubera ko hari undi muco. Ni ukuvuga ngo hari umwijima rero ni hano mu isi. Bwana asifiwe. Niho haha Yesu Kristo yavuze ngo naje kujugunya umuriro mu isi. None niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi? Bwana asifiwe sana. Umuriro yaje kujugunya ni ijambo ry'Imana, niryo yatujugunyiye kugira ngo turigendereho muri iki gihe. Bwana asifiwe. Ejo hari korari yaririmbye neza iravuga ngo Yesu ni inkoni yanje ngenderaho. Nta kindi tugenderaho muri iki gihe, ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwonyine butavangiye. Bwana asifiwe. Ni ukuvuga ngo abantu benshi barirutse mu bahanuzi bagenda bashakisha. Simbabwiye ngo timukaza ngo muhanuza, muza muhanuza kuko nabyo ni byiza kandi baza bakoreshwa n'Imana. Ariko nukenera ubuhanuzi butavangiye uzasome Bibiliya. Bwana asifiwe sana.
hari abantu bamanuye imbaraga z'Imana mu masengesho. Nasomye inkuru za Eliya igihe yahuye na Ahabu ngo yaramubwiye ngo ese ni wewe kandi n'ukuntu wateje umuruho mu bwoko bwa Isiraheli. Eliya aramusubiza aramubwira ngo ntabwo ari jewe, ahubwo ni wowe n'inzu ya so mwazanye izindi mana murazimika, mureka guhuramya Uwiteka, niyo mpamvu mwazanye umuruho mu bwoko bwa Isiraheli. Bwana asifiwe. Eliya yamubwiye neza aramubwira ngo genda uteranye ingabo za Bali n'iza Ashera, uze tugende tuje ku musozi Karumeli. Barazamuka araziteranya zose, arabahamagara ngo arabateranya, barazamuka baja ku musozi. Bwana asifiwe sana. Natekereje ndavuga ngo iyo nje ko haba twari guserebura tukanezererwa Imana kubera intsinzi yagaragaye kuri uriya munsi. Bwana asifiwe sana. Ngo Eliya amaze ngo aragenda arababwira ngo bagende bazane imfizi zibiri, nibarangiza ibo batore mbere, ngo hanyuma nimumara kuyitora muze musane igicaniro. Ngo baragisana bashiraho inkwi, barasatagura bashiraho ngaho. Ngo arababwira ngo Imana iri busubirisha umuriro, ngo iyo ariyo Mana twizera twese. Ngo bose bamamwikiriza ngo baramubwira ngo ibyo uvuze ni ukuri, Imana isubirisha umuriro, iyo niyo Mana twiringira muri uno mugoroba. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngo baraza basanya igicaniro cyabo, ni inkuru zirezire sinshaka kuzitindamo. Ngo bamaze kubwisana ngo barasenga, bararira, barasenga bahera mu gitondo ngo bageza ku manywa. Atangira kubatunagura arababwira ngo hari Imana yanyu ishobora kuba yazindutse cyangwa yatembereye, ngo cyangwa se yahunikiye, ngo nimwamirize cyane. Baramiriza cyane ngo ariko ntiyabumva, ntiyagira n'umuntu n'umwe ubitaho, kuko bari kubasenga Imana zitavuga. Bwana asifiwe sana. Imana benshi bubakiyeho ni Imana zitavuga, ni Imana zidakora, ntiziza zumva, ariko mureke twubakire ku Mana ya Isiraheli. Bwana asifiwe sana. Ngo amara ngo arababwira barikebagura ukuntu bari basanzwe babikora, ariko natekereje nsanga Eliya yari yahawe imfunguzo muri uwo munsi zo gufunga imiryango y'ikuzimu, kuko bari basanzwe basenga umuriro ukamanuka. Basenze Imana zabo bakoresheje imyuka yabo, umuriro ukamanuka. Ariko kubera ko yari afite imfunguzo, yari yafunze ikuzimu afungura ijuru, ni ukuvuga ngo irembo ry'ijuru niryo ryari ryafungutse muri uwo mugoroba. Bwana asifiwe sana. Ngo barasenga ngo baritemagura ngo kugeza ubwo amaraso yatangiye kuva, ngo barabona bararambiwe. Bwana asifiwe. Noneho ngo Eliya yaza asatira kugira ngo agere mu gihe cyo gutanga igitambo. Bwana asifiwe. Ngo igihe kigeze cyo mafu ya nimugoroba, Eliya asana igicaniro, ngo arababwira ngo mwese nimunyegere. Ngo baraza baramwegera, asana igicaniro, ngo afata amabuye 12 agereranywa ngo n'imiryango 12 ya Yakobo, araza yashiraho ngaho. Ngo arangiza arababwira ngo bagende bazana amazi, barazana baramena. Ngo arababwira ngo nibasubireyo. Bagiye inshuro 3, baramena bashiraho ngaho. Yasenze isengesho rikufi. Bwana asifiwe sana. Aravuga ngo Mana ya Isiraheli, Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka na Yakobo, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana. Bwana asifiwe sana. Uwo mugoroba ngo Imana isubirisha umuriro. Yasenze umwanya muto, abandi bari bitemaguye bikebaguye bimaze. Bwana asifiwe. Ariko kubera ko yari afite imbaraga z'amasengesho, Imana isubirisha umuriro. Ngo abantu bose bagwa hasi bubanye, baravuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana twese tugomba gukorera. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Eliya ngo bimaze kugenda gutyo abwira abantu ngo nimubafate mu bice, ngo hatabuze n'umwe, ntihagire n'umwe basimbuka, bose mubafate mu bice. Iyo tuje kuba ko muri uwo mugoroba twari gukora igitangazo cyo kwicana tukagwana, tukica ingabo za Bali. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mureke Imana isubirisha umuriro. Iyo Mana ariyo dukorera, Imana ya Isiraheli, Imana ya Eliya, Imana twabonye, Imana izi dukoresha ibitangaza bikomeye. Bwana asifiwe sana. Imana yajugunye imbaraga zo gukora ibitangaza. Hari ibimenyetso byinshi by'ibitangaza twagiye tubona. Niyo mpamvu tugomba kuramya Imana isubirisha umuriro. Imbaraga z'umuriro zitahe mu rugo rwawe muri uno mugoroba. Reka imbaraga z'umuriro zihindura ibyanze guhinduka. Imbaraga z'umuriro zibashe kubakira batarubaka. Bwana asifiwe sana. Mureke twubakire ku bitagaragara, kuko bitagaragara nibyo bigize umukristo. Daniel ngo bagerageze bashaka aho bamushakira, baravuga ati uyu muntu utahandi twomukura keretse ku Mana yiwe. Bwana asifiwe sana. Nabo batanga itegeko, ariko batanze itegeko yamayiyongera umunsi wo gusenga, kuko yarazi ko ntahandi afite ubukiriro. Baragenda bamushira mu rwobo rw'intare. Umwami ngo abura amahoro, arakubana ijoro ryose. Ngo araza mu gitondo azahagenda buke bukarunguruka, aravuga ati se Daniel wowe ukiriho? Ngo aramubwira ngo mwami ntaco nagucumuyeho, n'Imana ya Isiraheli nayo ntaco nayicumuyeho, ngo asize intare zonge zishingiye. Imana ya Isiraheli intare ntaco zodutwara.
Bwana sifiwe sana. Ntacyo zodutwara kubera ko dufite imbaraga. Baririmbye aravuga ngo Imana ifite imbaraga zimira izindi imbaraga. Imana ifite imbaraga zinesha isi. Imana ifite imbaraga zo guhindura. Bwana sifiwe. Umucuranzi nahaguruka acurange tube kabizihiza intsinzi y'uwo mugoroba wa Eliya. Naje kujugunya umuriro mu isi. None n'ubu imaze gufatwa ndacyashaka iki kandi. Bwana sifiwe. Umuriro wa Yesu Kristo yajugunye warafashwe. Niba utarawakira muri uyu mugoroba wakira. Bwana sifiwe sana. Kuko yamaze kujugunya warafashwe ntacyo yaragishaka hari yasigaye kuzamuka. Bwana sifiwe. Yohana yanditse neza aravuga ngo Imana yafashe ibyari biyuzuye ibishira muri Yesu Kristo irazira muduha. Nukuvuga ngo ubunyine ndi kumwe na Yesu Kristo. Umurambo wa Yesu Kristo njyamyemo kubera ko Yesu yafashe ibyari bimwuzuye arabizana natwe arabiduha. Kandi izo byari bimwuzuye n'umugisha n'amahoro n'ubuntu bugarata ku bundi. Bwana sifiwe. Ibyari byuzuye Yesu Kristo zose yarabiduhaye. None uratagira ibyifuzo byike kandi Yesu byari bimwuzuye n'ubu butunzi bwo mu isi burimo. Bwana sifiwe. Ntacyo tugishaka kandi kuko Yesu yazanye ibyari bimwuzuye aramuduha. Naje kujugunya umuriro mu isi. Niba umaze gufatwa ndacyashaka iki kandi. Reka umuriro wake mu baririmbyi, umuriro wake mu rubyiruko, umuriro wake mu bayobozi, umuriro wake mu bantu bose. Isi yose ihinduka umuriro kubera imbaraga z'Imana, ijambo ry'Imana.